svima i dobrodošli u moj najnoviji video. Moje ime je Ema, a vi danas gledate video koji je pod nazivom 5 savjeta za bolju produktivnost i organizaciju. Podelit ću sa vama savjete koje ja koristim već godinu dana i koji su mi pomogli da budem mnogo produktivnija, efikasnija u obavljanju svih obaveza. Tako da ću i sa vama podeliti ovo i nadam se da će vam biti korisni da promenite nešto kod sebe ili da primenjujete svih ovih 5 savjeta. Neću da dužim s uvodom, a vi ostanite do kraja da vidite koje su to tajne uspeha. Ovaj postupak odaljavanja alarma od kreveta ujutru mi je spasao život. Znači, probajte bar jedno jutro da ne stavite telefon na noćni stočić ili ispod kreveta do vas, nego ga odaljite na drugi kraj sobe ili ako možete u drugu prostoriju, kako bi se naterali da ustanete iz kreveta dok alarm zvoni, da odete do njega, da znači napravite nekoliko koraka kako bi ga isključili. Vi ste se već probudili i razbudili i nema šanse da se ponovo vratite u krevet. Savet broj 2. Kako bi na početku meseca, to jest za svaku nedelju i svaki dan, znali koje su obaveze, planovi, ciljevi i ostalo, najbolje je da kraj sebe uvek imate kalendar gde ćete za svaki dan upisivati obaveze, planove i ostalo. Na početku meseca možete ispisati ciljeve koji su vam prioriteti za taj mesec, šta želite da ostvarite za tih 30-31 dan, a onda u kvadraticu svaki dan pišite obaveze koje imate i vreme kada imate tu obavezu i kada želite da se ta obaveza završi, taj neki plan. Tako ćete uvek imati pred očima, aha, to mi je cilj, na primjer u petak imam to i to, nikako ne možete da zaboravite. I moj savjet vam je da, na primjer, školske obaveze popunjavate jednom bojom, vanškolske ili vanfakultetske obaveze drugom bojom i tako imate nekoliko boja i tačno znate u kom periodu, kad koji dan imate tačno određenu obavezu ili šta god. I ovo mi je isto pomoglo, nadam se da će i vama, kako bi uvek pred očima imali plan šta su vam ciljevi, koje obaveze i tako dalje, uvek i pišite na mesečnom kalendaru. Treći savet. Da će ovaj savjet biti preko potreban svima nama koji smo dalje osuđeni na učenje, a to je dijagram učenja koje sam sama osmislila kada sam prošle godine krenula da spremam prijemni. Za svaki mesec imate dijagram učenja koliko svakog dana učite sati. Na jednoj strani je prva polovina meseca, na drugoj strani druga polovina. Na x osi su dani u mesecu, a na y vreme. I možete sami odrediti najmanju vremensku jedinicu koliko je najmanje vremena učenja i posle svakog, na primjer, ako ste odredili da je sat vremena minimum učenja, posle svakog sata stavite tačkicu na dijagram. Pa učite drugi sat i tačkicu. I na kraju dana, kada krenete da spavate, kada ste završili učenje, povlačite linije, spajate dane i vidite na polovini meseca koliko ste vremena učili. I to su realni sati učenja koje stvarno posvećujete učenju. Naravno, jednom bojom možete, na primjer, označiti školu ili faks, drugom bojom, na primjer, ako učite neki jezik, pa da znate paralelno da vidite koliko ste vremena učili taj jezik, učili za školu ili faks, pa sa druge strane ako spremate prijemni, možete paralelno vidjeti, aha, za školu učim toliko, prijemni spremam toliko. Meni je ovo pomoglo i dan danas, znači od
prošlog oktobra ja primjenjujem ove savjete, tako da učim sat vremena, stavim tačkicu. Drugi sat stavim tačkicu i tako ode neki po 4 sata, kad se sprema kolokvijum ode i do 9 sati dnevno. I onda vidite, aha, dijagram išao ovako, pa je pao taj dan, aha, znam što je pao, taj dan nisam toliko radila. Nadam se da će vam ovo pomoći, da ćete biti mnogo efikasniji u učenju i da ćete se posvetiti jer tačno znate koliko ste učili kada stavite tačkice. Savet broj 4. Ono što sam htjela da vam pokažem vezano je za ovu aplikaciju koja je pod nazivom To Do List. Služi da vas podsjeti za vaše svakodnevne obaveze, šta želite da uradite, koji su vam ciljevi, nešto što želite da kupite i ostalo. Meni se posebno sviđa jer je prejednostavno za korišćenje, nema nekih komplikovanih stvari koje morate da uradite, a i jednostavnog je izgleda. Ovdje možete ubaciti vašu prvu stavku. Onda dodajete stavke u okviru jedne obaveze, na primjer stavka 1. Ovdje tačno možete da izaberete datum kada želite da vam stigne obaveštenje da uradite određenu obavezu. I datum i također i vreme u tačno minut kada želite da vam stigne obaveštenje. Kada ste sve to završili, ovako izgleda i oglasit će se u 17:10. Zatim možete dodati novu stavku, nebitno šta god to može da bude. A možete izabrati već završeno, da vas podsjeti da pijete vodu, da napravite pauzu, da idete u krevet ranije, da se čujete sa porodicom, da popijete lek i ostalo. To je već napravljeno samo, ne morate da kucate. Također možete menjati temu, odnosno boje, možete za sve, da nije sortirano, za posao posebne obaveze, lične neke i wish listu šta želite da kupite. Ova aplikacija mi je pomogla što se tiče raznih sitnica koje bi u toku dana zaboravila, ja tačno znam, aha, ako mi treba nešto da uradim kad dođem kući, utoliko i toliko stižem kući, stiže obaveštenje, na primjer, neke svakodnevne kućne poslove koje treba da se uradi i ovo mi je baš pomoglo da ne zaboravim neke sitnice koje su važne u toku dana. I to bi bilo to. I 5. savet za danas. Kao što sam vam malo pre pomenula, na početku meseca možete uvijek pisati koji su vam ciljevi koje želite da ispunite u tih 30 dana. Ali kako bi vaši ciljevi bili ostvarivi na kraju meseca i kako bi istina ostvarili taj cilj, nije dovoljno samo napisati aha, tog meseca ću to i to i to. Na primjer, dok sam učila nemački jezik redovno, na početku meseca sam pisala uči nemački. Na primjer, novembar prošle godine, cilj je za taj, između ostalog, jedan od ciljeva je bio uči nemački. Taj cilj uopšte nije konkretan. Iz kojih razloga? Nema definisano vreme koliko želim nedeljno, dnevno da učim nemački. Ako pišete, na primjer, cilj za nekoliko meseci, tačno morate definisati u kojoj meri želite taj cilj da vam se ostvari i koliko vremena ćete izdvojiti da radite na tom cilju. Na primjer, ako želite da učite neki strani jezik, nije dovoljno napisati samo uči nemački. Dala sam primjer nemački, već je koncizan cilj, definisan, zvuči ovako. Svakog dana ću raditi bar sat vremena nemački. I sad, znate kako ga učite, da li aplikacije ili privatni časovi, kako god. Uz pomoć ove knjige od Olivere Ptice pod nazivom Kako ostvariti cilj u 10 koraka, ja sam toliko napredovala u ličnom razvoju, nije dovoljno samo napisati ja ću to, to i to. Svaki cilj mora da ima određeno vreme i da bude definisan. Još mnogi savjeti nalaze se u ovoj knjizi, ja sam vam otkrila samo delić, ali nadam se da će vam ovo pomoći. A ako ste zainteresovani, obavezno pročitajte ovu knjigu, ja vam je toplo preporučujem. Tako da, vaši ciljevi uvek moraju da budu vremenski ograničeni i strogo definisani. Dragi moji, stigli smo do samog kraja ovog videa. Ja se nadam da će vam ovi savjeti u budućnosti koristiti. U znak podrške obavezno lajkujte ovaj video ako vam se svideo i subscribeujte se na moj kanal ako vam se sviđa sadržaj koji plasiram ovdje. I također nekom od vaših prijatelja obavezno pošaljite ovaj video ako su mu ovi savjeti i preko potrebni. Mi se vidimo u narednom videu, a do tada vas puno pozdravljam. Ćao!